Film Forum raggiunge quest'anno la sua 29esima edizione, Film Forum 2022, con una conference dedicata al rapporto tra media e sostenibilità. A partire dal titolo The Unbearable Lightness of Media, che è un ovvio e evidente rimando all'insostenibile leggerezza dell'essere, si vuole mettere in risalto come quella supposta trasparenza e leggerezza dei media digitali nasconde invece una pesantezza in termini di impatto e di sostenibilità degli stessi, in termini di filiere, ma anche di costi e di consumi energetici, oltre che di energia, di lavoro che viene immesso all'interno dei circuiti dello scenario mediale contemporaneo. La conferenza di quest'anno quindi intende ragionare sui livelli simbolici, culturali, estetici, finanche materiali e infrastrutturali che riguardano la sostenibilità dei media nella società attuale. Un esempio è la produzione cinematografica, che sempre più oggi è certificata, quindi resa green, perché sia sostenibile nel momento in cui è prodotta, ma pensiamo anche alla sensibilizzazione nei confronti di infrastrutture pesanti quali le nostre piattaforme, alle quali attingiamo ogni giorno per la visione e il consumo di audiovisivi. Specificità dell'edizione 2022 sono innanzitutto che è una edizione che torna in presenza dopo 2 anni di trasferimento online forzato e torna un po' con diciamo, un'esperienza che sicuramente è pesata da un punto di vista umano e di abitudine, ma che ci ha anche insegnato qualcosa a livello di comunicazione con il pubblico e forse anche fatto guadagnare qualche relatore, qualche uditore in più. Tutti gli uditori, molti degli uditori che vengono quest'anno, nonostante siamo ancora in un periodo dove i viaggi non sono facilissimi, sono in realtà uditori e relatori che vengono anche da oltreoceano e spesso sono persone nuove rispetto al nostro solito network. Un'altra specificità è il fatto che questa edizione torna, questo dopo molti anni di svolgimento della manifestazione interamente a Gorizia, addirittura dal 2016 se non vado errato, torna a svolgersi a Udine nei luoghi dove si svolgeva già qualche tempo fa, nei luoghi dove si è svolta all'inizio della storia della manifestazione. Il convegno per tradizione si svolge a Udine e quest'anno riguadagniamo gli stessi spazi. Thank you, Simone, for introducing the conference and especially for introducing me. I can, for the first time, give my welcome to the participants in person. I think this is the first time for me, so I can certificate that I am real. I'm not an hologram or something created by by some media. Unfortunately for them, of course, but I'm here, and I am particularly happy to welcome all the participants in person. I also want to thank Simone Venturini staff for going on organizing. I appreciate it very much. He mentioned also the first edition of this meeting that opened by Professor Quaresima, because the conference is renovating each time and somehow anticipating also times, and so I guess it's really that is something that is very, very close to what the university should do, trying to anticipate time. And sustainability is not a new subject. It should be old, at least for researchers, is older than the public or politician finally observed. But I think that media as a strong can have strong impact, not only in the production of the media products, as you mentioned. Even this meeting has been done looking carefully to the sustainability of the process, but also as a message, as a way to communicate and to make increasing the consciousness that what is sustainability and how many different point of view that are in the sustainability process. That is environment is easy to understand, at least.
although someone is still doubtful about climate change. But there are also social, economic, and cultural. So I think media has a really, really big impact on this. Of course, one can imagine that making a conference in person is not so sustainable because people has to travel. But I think this can be very useful to gather scientists and discuss it on these topics. Simone mentioned that we also are, as a university, involved in sustainability. We have a green Uniud, that means best practices to share among the university community. We have a new service or carpooling, but we have people and students that go from 19 to 25 years old. So there are people that need to have this concept very firmly understood. So I think that even with these conferences, we make this consciousness more and more solid. I went through the program as usual. I appreciate once again that there are outstanding speakers, and this means that the conference is worth to be attended. Otherwise, it would be not so useful. So I am also expecting that there will be, as usual, also some output that can be of benefit, not only for the experts, but also for the community, academic community, and for the society. And I'm pretty sure this will happen due to the stakeholders and partners you mentioned also. So I really want to give you the warmest, it's not a problem of climate change, welcome to the University of Udine, and I'm pretty sure you will enjoy this meeting as usual. Thank you very much. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis vraiment très heureuse de pouvoir parler français parce que c'est une langue qui est en train de disparaître, qui est en train, disons, d'être moins utilisée. Et donc, je remercie Simone Venturini qui a choisi, et avant lui, Leonardo Quaresima, la langue française qui était au XVIIIe siècle la langue de l'Europe pour cette conférence. Et donc, vous avez choisi le vert, je pense, parce que c'est green, peut-être. Donc, et vous avez utilisé aussi du matériel qui était recyclé, etc. Et je pense que c'est un argument, celui de cette conférence, qui désormais nous enveloppe. Nous sommes comme dans une boîte de la sustainabilité. Et aujourd'hui, dans le magasin de la ville, il y avait un article où Simone Venturini a fait une déclaration qui dit la légèreté des médias qui semblent transparents et légers, mais en fait ne le sont pas. Et une autre phrase que tu as dit, jusqu'à quel point nous, comme humains, serons capables de soutenir les médias et ce type de rythme que les médias nous vont imposer. Donc c'est ça. Et, hier, moi j'ai des mobiles, des cellulaires, et mon boss m'avait dit pendant un voyage qu'on a fait la semaine passée en Kurdistan, il m'a dit tu es full parce que tu en as deux. En fait, je suis full et hier l'un des mobiles est mort. Et donc, et je dois dire, après les premières 5 minutes, j'étais confuse. Et après, je me suis dit, voilà, c'est un signal. Je ne suis pas plus capable de soutenir deux téléphones. Et donc, j'ai décidé d'éliminer un de ces médias.
Et donc peut-être cette conférence devra sûrement répondre à ce type de provocation, jusqu'à à quel point nous serons capables de renoncer aux médias et de renoncer à être tout le temps en ligne. En italien on dit H24, no? C'est-à-dire pendant les 24 heures de la journée. Et donc c'est une conférence qui est très bienvenue parce que les sujets, l'argument, c'est très difficile. C'est pas seulement le climat, évidemment, mais c'est aussi notre vie en général, notre rapport avec des instruments et notre rapport avec pas seulement le cinéma en général. Et donc je pense que vous pourrez donner des indications, des réflexions qui vont toucher plusieurs domaines de la vie, de la société, de la culture. Il y a un mot sur lequel j'aimerais bien entendre des réflexions, éco-impérialisme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Non? Qu'est-ce que c'est l'écologie maintenant? Si je pense aux épisodes récents dans les musées d'Europe, les attaques contre les œuvres d'art en nom de l'écologie. Cette écologie, ça, c'est la juste vie pour protéger le climat et pour un monde qui soit soutenable? Je ne pense pas. Mais, ou détruire, par exemple, le set d'un cinéma, qui peut être l'objet d'une attaque parce qu'il y a, par exemple, des acteurs d'Hollywood, et alors il faut donner un signe, non? Je pense que cette conférence donnera plusieurs réponses à toutes ces questions. Et donc, moi, je ne dis pas jamais bon travail parce que les personnes qui me connaissent le savent. Mais je préfère dire bonne conversation et surtout, je pense et j'espère de vous revoir l'année prochaine pour les 30 années de Film Forum. Il faut faire un party, une fête, quelque chose, non, pour l'anniversaire. Et je remercie évidemment Simone Venturini et tous les groupes de collègues du cinéma de mon département, mais surtout les jeunes forces, Cristina Formenti et Simone Dotto, qui sont, si j'ai bien compris, les vrais protagonistes, ceux qui ont idéé, organisé et projeté scientifiquement cette conférence. Et donc, bon après-midi à tous et bonne journée pour demain.